Ki pulit kari boy ne de yo ki wo kem ya songut ki bro ki wo empty wo lute kari hadin wa cha lute kawi ke kari wakit dakha. Ini das sedang inang kong hepor chiveje kan ru ne step sen yaw. Hadin wa kawi ke kari bolero kampa wakit dakha. Waya daw Abu Sadek wa Muhammad Dirdar Hussein ki wana Morigon Azam. Dapan sange ki ya ki pulit kanong po ki wadang lai patrolling yo kana wa cha lute ki. Kini ki waya ya gani ke bolero dakha na ki wa hepor walai luti ki cheliang kanong po. Dawan kawi ke kari alto wa MYO number AS not EV FN so R not R. Ko wada pensange ki hasyang bangla. Weda cha dat ki hagini ki bro wa wan dagani ke kari ki wada tu le ya ki mobile phone yang ki dai lang wa ke paisa ki. Ni liang ki pulit depan tip ki ceki wi ki pulit wadang lai patrolling. Wai hadin de chem ya kani ke kari alto hajan paham sim. Hei wa SI SR marak dai lang wa ki bro u da kedong ki ya kani ke kari. Weda yok ki bok sok ka mandapoi hajan treasury office. Weda kem yo Riki tangsang kat wa wi won wa tip kam o Mustafa leng do de yo wo yun. Kam te datung de special team we de we kre lang ke CRPF de yo wo kem ya o Mustafa leng do wa ki wi won ki arngun de lang wa ke wi ke kari bolero rongli ke won M number plane. We de chem le ya ke paisa ke wan 2000 nya pa san phau na kini we de yo biang le ya ki mobile phone no to ki. Warok ki baca kem kentup u Mustafa leng do le phau arsnem u wana leng kediet nong po Ribhoi district. U Riki tangsang arpon rusnem u wana sajer nong po Ribhoi district. U Kershan bor marwen arpau arsnem u wana mauro nong po Ribhoi district. Wa u Shem warjri arpau nyausnem u wana sning proper e Ribhoi district. Ki pulit depan tip ki le wagi ar le benai de yo bon ki ujor na ki bru wa em ki demok wa luti we dat ya ki walai luti.